Premijer Hrvatske Andrej Plenković je za posjetu Banjoj Luci odabrao granični prijelaz kod Bosanske Gradiške koji zvanično nije otvoren, čime je ilegalno ušao u Bosnu i Hercegovinu. Ja sam ušao u Bosnu i Hercegovinu upravo na novom graničnom prijelazu i to namjerno jer sam htio vidjeti kakav je. Ovo bila prva prigoda za mene da ga i osobno vidim. Urednik portala Politički bas Sead Numanović upozorava da je premijer Hrvatske ilegalnim ulaskom u Bosnu i Hercegovinu poslao poruku kojom nastoji poniziti našu zemlju. Numanović ističe da politika Plenkovića i njegovih sljedbenika prema Bosni i Hercegovini ima kontinuitet. Ona je manifestacija kolonizatorskih ambicija. Ako institucije Bosne i Hercegovine donesu odluku koja mu se ne sviđa, on je pogazi. Ako institucije Bosne i Hercegovine ne donesu odluku koju on želi, on uradi po svome. Numanović dodaje da je Plenković ušao u Bosnu i Hercegovinu u maniru bahatog švercera jer je prešao preko graničnog prijelaza zbog čijeg se otvaranja danima lome koplja u našoj zemlji. Kadrovi SNSD-a i HDZ-a BiH su ga svim silama nastojali otvoriti jer su ranije planirali da svečanu vrpcu presijeku upravo Plenković i predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Odluka o otvaranju na kraju nije donesena jer je jedan od eksperata Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnjić odbio glasati samo za tu tačku dnevnog reda. On je ranije upozorio da se Upravni odbor mjesecima ne sastaje, a morali bi barem jednom mjesečno, zbog čega su na čekanju brojne odluke. Među njima je i odluka o koeficijentu za raspodjelu prihoda od PDV-a, zbog čega će dug RS-a prema Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja godine iznositi 120 miliona maraka.